Yamu Adom Wakwaba Doba Adom TV. Nkwa Hia adwumade so du dwada se ya no mani ajepa fisa ha ne edi nkomo hwe sede ya pomuden ehonsam no etie meda se wona ye fitia no pa sori ye nyina da so te ho etwen Nkwa Hia ehia se otwen fisa ne nkomo ye ba bedi ne de so wantie bi e be me ya papa ene nkomo no efa ovarian cyst eho eyade a eha ema Adom na yehia ye ba bedi ho nkomo edie ebebo no ndum pa mu no na wato ho ase uko Facebook anase Instagram efia tamaklo ye da ho ya ye de mfoni no ato ho questions bi a wo no fagu ho na ebre no so a Dr. Beyia no de amaw na mame fasa kwanya iso na me fasa da pio pa emfama mahwefo papa bi ye wo akire ne benche ye Facebook Instagram ba bia second epo no de mudi birthday na ma ebroso basha no so said the whole month eni edi birthday no ti say onye wa said ya na say wa ye ma doctor fo no ma na say fo bebree sanko mu nyina ye o ma said ya kanya ni say meti ye ba doctor edu boatin de shata doctor ya de yankopon hira no papa say ono so etwa me surprise aha enti me do bia se baako pa se mo ma birthday no eye de ba nwumre de nya birthday hu nkomo ne ba bedi e ovarian cyst e hu nkomo me de afia manko atamaklo fasida no ma Romeo collection ono na design me sa ti ya nso pe bi hye na hu enye fe page 1 salon enso e ba wo pedicure no manicure no sa de o mo ye shata na eba otinyi so nkra no ya fo mo ko mema no brane entwetwe mo abodje ho no mo me da page 1 for ase enne enumre fasida no ma thanks to you computer clinic ye do ma se sanso anadwo mosquito coil ntontom abaye stubborn omo hawa adwen ye disturb won nanti ama chidi so haw nya anadwo mosquito coil ne be won na ebo ye chidom ye kwaba ye ba me introduce doctor na fe ya hye nkomodie no ase Me mo bibia jo mesamo akwa aba fe na wo fidie no ato ha enumre ye di nkomo de afa ovarian cyst eho Nkwa Hia adwumade adwoda bia 9:30 pm ya hya no so obehwe bia ma me fi se wa yare sanom ho nsem nyina de ha ene woni kwase ye yade ti de na wo se ye de bo ye ho ban efi nyarwo mu eho nkomo ene adwoda enumre bia afia amankwa tamaklo It's se me ne anim defo etna se ne di ho enkomo enne se wodi ka te ne dada no me se ye di nkomo de afa ovarian cyst eho ya asem mu edru nti Dr. Edubuatin awfi endpoint homeopathic clinic ono enanwumre yi wage adwa eba be chechire ne emamu men na kra ye be bia ne be try ne e bia phone lines no tie bia wa asem bia no obisa doctor no yi ano de amount dog enwumre ye mo ajo mejo so na bibia bokọ de nyankopon da ro ma de Medase fa. Tare so bosso. Medase. Dog. Dog, and then you may di nkomo de afa ovarian cyst ho. Me yehunu ovaries no dia before ya de cyst no krampo beka ho. Ma ye ho abakosem kakra ene adwuma titire ye ewo nipadua ne mo. Yo afia medase na machia wo ne wapamfo ene wahwefo nyina. Ye ka se ovaries ya ema pe ene wo ade ye fene se ovaries. Said ye ya na ye ka prostate ya ye se me ma pe ne wo prostate no if se ma pe ne tukusua enti ema ene wo bibia fense ovaries na ovaries no oba bia no ovaries oba wo ovaries mi no ba ko eda wa wode no bonkum so na ba ko da nifa so enti wo behwe a se ye science kakra e wo secondary school no bon se ye draw oba the anatomy of oba ana se draw oba bon se ya na ye se abeben bonse baako eda kusua na baako hye bonkum na baako hye nifa na saa ovaries no die ne dwumadi edi nyina ne se ene bo oba bia make sure say oba hormones no a produce no the major type of hormones oba produce bibi e fe say estrogen ene progesterone no saa ovaries no ene produce saa de no enti eno so ene bo oba ema oba ovulate Inti oba on tukusua no ovulation on ovulate ema ne ye. Eji say oba pese wo naturally na se oni bia oni kusua en bi wo a difficult so betima wo naturally.
because kusua no na bema ehun su be de ebetima ba be fertilize no na de etima be da na eba nti eno na eye saa de no nti we are the functions of the ovaries no are two main functions ebi ni say eno no say na boa with saa hormones no a etimi ma oba menses no regulate no na de saa de ne ba na saa bo oba na saa bo oba emma oba say oba betimi abu ni nsa ana say oba betimi aye de ovulate ovulation na mentimi nka ne twi say time oba ye of eye fertile e be kan say time oba tunu kosua time oba tu kosua no eno no ene be kan say ovulation enti wo ovaries no na ne dwumadie pa edie no ene saa de no enti yade ehia ewo ma titu ye nipadua yes yade a oba in fact se wonni saa kosua ni bia awo de natural awo na in fact nimdie adolso enti oba bi ha no ontu kosua enso so no eno de ye okwan a wotimi nya dona etimi ka se bi obi eno kwaje se obi asa donate ni kosua ye de amount enti ma nyina asisi se obi antu kosua awo ansasa de we should in fact production se ke nipa betimi atoa so aide etimi awo ne honkon ba no ebi ntimi emma ebi ntimi ma esa ma ne yiye enti eno no ne na dwumadie kese pa okay ene na obekire ye ne mini na nkasa ye kasa ovarian cyst na no ye de yo meda se ye kasa ovarian cyst no a na chese de pache nyina ne se ovaries no ebia ensuo abegina ovaries no kusua no ho ovaries ni kusua na me ya na me kan me nka ne sitwi mu me nka no me nko ne typical kakra ma etiefo ne nti ase yiye on se ye wo akura se no se mo ase bi akoko betuma atokosua bi abe 10 obetuma atokosua be 15 ana se 8 e wo ho so wo hwene kosua no a bo se obehwene kosua ni nyina na aka ba akwa na mienu bi that type of kosua no sa wo donwa ana se wo de kosua no bo no abo se ade dindindin bi e hye nchen sa ene ye be kan se cyst no ya na kasa apro no aha obo se ade dindindin bi e hye ade ne nchen enti sa kosua no emma kosua no enye feta emma kosua no enye kosua ebetimi akokọ ba betimi afiri mama na yiyi sa ne nipa de sani to so no edie no so timi kwate sa atebia nim na obi wo ha na sa atebia na nipa na community no na ama ne kosua na woto no na bo se nsuo abegina kosua nimu ana sa abegina kosua no ho eno no abegina ho no ana sa abegina mu no a ene ebekata sa oba no wanya bibia befa ne se ovarian cyst it is cyst no eye nsuo abnormal ana say semi fluid ana say liquid bia ebebe tai oba ekosua ho ana kosua ni mu no ene be ma oba na akosa atibia ni na dog ebe dey na nyame abo ne bibia kama ne nsuo bi betimi aba be gina ho a ebe ha oba no nsuo ne free here ye nsuo be yo beda say de ma nsuo ni ba no eye yemfa ne se yade etimi de sa de ne ba yemfa me bi ti se bibia be kan se PID pelvic inflammatory diseases PID pelvic inflammatory diseases yaka the PID na just say don't know PID no and no PID ba no no mienu ebi ye bacterial infections and ebi so ha enye infections but enye bacteria what you say ento oba betimi oba ebetimi nya mowa bi na se ebetimi akaka na kakra ananso betimi agu ni kakra anase oba betimi nya bi a mfa se gonorrhea ana bia syphilis na chlamydia ne sa no na wa ntwiti ni yi a sa mwa wa ne timi didia na ekoda ekon nkosua no oh yes eni ntia kata PID a na se pelvic inflammatory na se oba pelvic ne kata oba pelvic no a cervix ne ka ho uterus ka ho fallopian tubes ka ho ovaries ne ka ho enti sa part no sa tubes ni nyina no na se woni nyina ye part of oba no the pelvic inti akata pelvic inflammatory disease ya let's say normal wo ba na se nyina infected no na itime enti no sa mmoa no say ye bacteria infected o say nye bacteria infected no sa mmoa no de etimi ekọ na atima mo ba na akokonya bibi efe ne se ovarian cyst na no timi sa de na ba eduboaten na nwumeni ni di enkomo no ba bi keka kro no de menna ye kwa babuafo bi adaroma na ye de Nkwa Hia bro ye kwaje won krato no ye ba ye betwa so
Yes, John Samuel Kwaba Nkwa Hia Jumedi Suni na Nkwa Hia world pa wo Facebook ebusa questions. Abra no beso yebebusa ni nyina amamo na Dr. Edubuatin ayi ano de amaye fasida no ma page 1 salon freno was 0544319157 0544319157 no munyo timao na fe Romeo collection wo kuma say 0242 315789 0242315789 na onye oti kama mawo so share thanks to you computer clinic e wo suhu kria no asaman kese kwan no so kono ma na say diabetes na we have hypertension and typhoid fever and how ba bu nsa na wote yawa call thanks to you computer clinic free doctor was 0205 961 109 0205 961 109 na den so ntontomo hawadwin supermarket na ben wo no ana shops bi e be wo bia no yeton anadwo mosquito coil no bi wo mu koho na koto bi ne fakum ntontom no na watimi ada ama ho atumi ato enen komo no ovarian cyst baby a dog ache ye duro ne de e wo se ye to so me hu se questions ne ba bebre me try na mabusa ni nyina ama mo na afi doctor nso ya no dog yansa mo John Samuel Kwaba yeda se papa se what share yen se bia ensuo bia na bibi begina oba ni nkosua ho ana eba nchen a ene de sa ovarian cyst no so ebanti yenhwe enfie bay ena oba betimi enya ovarian cyst yo medase tama oba betimi enya bibi efe ne se ovarian cyst no se oba no wa sha se obu ni nsa enti no so oba wo be 10 years 12 years na umu ni nsa wonya ne menses ya wonya sa ovarian cyst no wontimi nyama ne nyiye ne mum tama we se ubu nsa no a kodu se wadu menopausal stage ana se oba abu nsa oba timi watwabra utwabra na kora awia eno no etimi wutimi nya bibia efe ne se ovarian cyst na bi watwabra na wie no de yes and into no ovarian cyst na you two main types of ovarian cyst you will have a kind of functional type of ovarian cyst and you will be a kind of pathological type of ovarian cyst you can the functional types na and no under that and your cyst no bebre and then I see your corpus luteum ovarian cyst you will be a kind of dermoid you will be a kind of follicular ovarian cyst you will be a kind of polycystic ovarian syndrome you will be a kind of bilateral it is a kind of polycystic no na just say obu haran ne nkosua no na ensuo na jejina ho na bebre esisi ho bebre enti medically ka say be a poly na just say a more than 2 what you say and I bi ha be ka say bilateral kosua na emienu ba ko onifa na ba ko nsa me ka say ba ko awode na ba ko onifa so na ba ko de bonkum so enti say ne mienu nyina no kosua ne begina ne mienu nyina ho a ene be ka say sa oba na onya bibia be ka na say bilateral ovarian syndrome and ovarian cyst ena ye obi bisu a empanyimfo no so no obi wo a na watwabra enso so no so timi konya bibia ono so timi konya type of ovarian cyst ena ya na empem bebre no ano ya na kwakoye pathological types pathological type no it can be obi wo kan de timi koye cancerous yes na obi die timi kwakoye cancerous obi so die no timi koye harmless obi die no so no eni ndubon se no ya na etakoye bibia fe tumor enti tumor no so no tumor can either be benign or be malignant enti your malignant type of tumor or benign type of tumor enti say malignant ya malignant bia na say sa tumor na highly cancerous ene de na say bibi ka say bibi cancerous wa na say adekro no sa cells na wo mu no multiply at the uncontrollable rate na say wo moja na nyina ene be ka say adekro na de cancerous ene obi so abetima ye enti omanya obu okwa watwabra enso so no otimi kokonya bibia fe na se ovarian and then mo me could do that stage no ya na hu kese pa especially kwakoye say pathological type malignant na ekoye saadi na se sa tumor no cancerous na ye cancerous de ya wan hwe a ebetime yi hu kwakora efiri yes nti beda ne ede ne ye be ya enyi emfo bi enkumobi eno no de betimi ohwe ne prevention no a de betimi aboa no say ma be ye regular medical checkups oba be ye regular medical check se watwa brakora no a omu a wo ye oba ne de wo ye in fact eno nche say those organs na wo ho no it has seized che say the way a eye na dwuma no na enye na dwuma said or say it me but still no, those organs still exist
enti problem betimi ayedai aba ho enti oba ka anye kura no bia nka be once or twice in a year ne de because oba bia no etimi years our routine checks no yes na because I want yam fi ani hu no so ho de wo hwe de ovaries yi wo ya omfu ani gongo hu no ma ne yi enti no wo hwe se omokra no mota kwa ya sabia but wo hwe a dodo omom beba ya sabia no eye omokra no a ahyase se emo symptoms no ana se ayi ne ho ede ne ho adi ayede akere omo no omo na ya ne mpem bibire no omo ta de ba ayara sabia ba oba bi ho as symptoms bia na ana bibi nye no pa dia in fact so obesi hospital pa dia there bi obi kwat me di bosti be me de be 5 years 10 years in me see hospital da so and so now we know what is happening there nti the way I bit my prevent ya na say e be regular medical checks and I say pelvic scan na ho ko ba bit my yes ade no eno betimi abo ho ba ma ho problems do so nti do we ni betimi aka say bia awo mu ne ade ni na so timi eka ho be ma obanya sa problem yes say wo hwe causes no apart from say medical can say bibi we be can say pelvic inflammatory diseases and no can be bacteria and non infectious and non-infectious type any obi su okra no obi wo a etimi be ye regular ade a oba bia betimi nya ba ebu okra no oba etimi nya obi mutimi escape saade no within a short time na dissolve etimi ba saade no and obi wo so kra no na genetically na no oye prone to it obu ha na problem abusua mu so etimi yes etimi kokoye yi no ana etimi ene ye wonoma your risk factors bibiri to say oba wonom nsa oba wo smoky ni sa no oba bi okra no smoky directly obu ha was made them smoky da but or a secondary smoker bia ni kunu bi anani the boyfriend bi smoky wo de won smoky bi but wo kra de ne wo no stand higher chance ohugu so sa no a wo inhale no ne so enti we mu nyina ne ye normal factors nga kra eno so timi ma ekonya bibia fe ne se ovarian cyst hey haro form me ni na ho de bia doctor fo nurse fo mo ba o kasa no mbeka bibia kwa akosia ne se yen sheda na wo hwa brano yen check because they wo kan na ne ho adi bi ene ya na wo hu sese je so ko check ne ye hunu e pese obi a wo fa no ho fa ne ba nti ene ye di sa enkomoi ma mi say doctor say wait me see awo ho kwan ho esi awo ho kwan pakese pa if se ovaries no ene na enkusua kusua no e ho na in fact ovaries no mu e ho na kusua no efiri eba e ho na akola na no what you say say oba want to kusua na say dem kan from beginning no oba want to kusua no timi ngoma ni natural birth e say dey all can why qualify no because he timi wo Adom means enti say wo pese oba pese wo naturally a say want to kusua pa obetuma wa na wo de ni tubes wo ho se bi na se wo ho ni bi bia function na say ovaries ne pe kusua no pe anya adwuma yi a awo naturally pa wo timi ngoma ni yi ene ebe wie no na obi o WhatsApp problem ni nyina no akọ hospital ten na doctor fo ahwe me sure pa se omuhunu ne ntem a omutime buasi ano edemaye doctor me se course sen de waka biara ebi mo ho abesa de ato so em se we mu no an ya de a etime de sa normal fence ba enti se de wo kan e de ne ebe de woni padua no mu a obehu se hu wo ovaries no how aba ho nti o se yetu ho anamo me da se pa eno de yanem se dose bibiri ba ya na ma no bibiri kra no form omomomani enkosa de no empem bibiri no ano etimi ma hormones no eye imbalance bibu ebeka se hormonal imbalance so oba hormones ni ye imbalance ya empem bibiri no ano etimi ma ne menses no obi betima atana se be bosome be miensa bosome nsia na ne menses mai ono so onu menopause ono so awonyem ka oba de nka wonyem mo a na nka menses no timi stop ana se wadu menopausal stage no na ma menses stop bobi ho a obetima atana se 6 months 3 months obi okra no a bosome no kra wonim when the menses is going to come so what you say eba irregularly and obi wo so kra na menses na eba no ote yawo pa so hormones no ye imbalance no a etima bibi e be kan say dysmenorrhea ma wote yawo pa wase ma wote ewo waya asansa eno no ya de eda no adi na se beba mpokra no a mogya no etimi etum so ho moja no etimi bo se nino enche da enyefe na as a brown be as a red as a dark so ho ana obu okra so e ba bo se moja no e ma se de o se ka
also itimi ba do no man nipa no hu se e ba kakra bi ko obi kra de itimi ba in the drops we mu no enyina no e na obi wo so a de tada no hodi kese pa no se itimi oba bo so wa ya ase tama o menses no e maaye no bo so oba bi wa na ya ase ekutu oh na ahona ye bloated na ase de o felisa ase akola da ho enti mpa bebre no a no bo hu se ma bebre betima ba yara sabia bebre no abeka se oh menyema na asei na nya nyinse na wonyema esei efi se sa ovarian cyst no etimi oba ebetima nya science bi a chese wonyam so na nyinse ni ho obu betima fono oba wo ovarian cyst etimi ma bosomi aso no a o menses ne maaye no mpo no na obo fono na wo sha se wo tetintesu ene ye so ohun so obi ton awiesu o se awiesu wura o ma mentobi se wo na wo di bofrotu a o se bofrotu mi kondo obetima nya science bia chese oba anyem a se de siye no obenya sa science no enso so no na nyinsen bia ni ho ebetimi so amo sa oba no wo na makra no wotetintesu obetima tetintesu yes enso na nyinsen bia eni ho ebetima ma sa oba no oni ni kunu hia obetimi bia be kan say coitational pains obetimi ate yawo bonse ni kunu hia na so bu okra woni be ma hia bonse na moja wawie no bonse moja kakra efinase eba eno so etimi eda no ho adi etimi ma wosisi achi eba wo pa achi ni waya ase nyina no etimi eye wo ya na bonse wo nofo na hyehye oba se de oba anyem a wo nofo betima hyehye na ye tender na ye ubeti pains ubi a wo don saka na yi no ubeti pains no ubetima nya sa science ni nyina enso so no na obecheck no bonse na nyinsen ene wo ho so enti enoma na eye no eye enoma na science no bebre etimma se de music an no wutimi nya fullness ase waya ase no ase waya ase edu wa wutimu se wo don saka wa ase we de menyam but wo hwa bonse menses na ese na saba ene na mpa bebre no eba bebre no agitum se once ya saa de ne ye manum ye menwono na betetintesuo na ema abofono nauseated feeling bonse wo hwa bonse na ase obofono na chasa ase obefe na watetintesuo saa no mani nyina betima da no ho adi enso obecheck no na nyinse nti wo mu a atabia be 3 months 6 months na bonse menses na ide na aba na eba enam se ne menses no emma no na ne bofono no watetintesuo na yase ye ne ya na yase ekutu ode ne kunhia wati ya wona saa no nyina nti bo so ba na o se ne menyam ye no asai nti obi wo ha wo se me die menyam na asai obi timi ka menyam miscarriage 6 times oba check ne nyam miscarriage na wo ho efi se saa science ye dan ho di ni bi pa na se etima menses no etimi eteko etima menses na eteko etima moja nchese ye bampokra no a be bampokra no a be ban irregularly unya no se de time also etimi nya no enso so na ovarian cyst no ene decide ene ma brena ehia se enanwumre yenya Dr. Duwatin point wa ha o kire yen sa nneoma we nyina enti wo de se wunya nyinya de yekeka kan nyina bia echenya mbo ade pa bi chien ya wo de hyeda akọ hospital wo se no wo Nkwa Hia so ese wo ha yen check ye me check yen pelvic area ho nhwe se bibia ye jejeja enti sa na wunya konya ovarian cyst bi na obabu na fe na wasi so anya ware papa bi na wone ma ya na no so aye problem ba wo so wo bi me sure se Dr. T Adom betimi akire se ye ni se ye be ye nti mo oba mu se bia wo experience de ye keka kan yi bia ye Nkwa Hia na wo hwe wa Adom TV so adwada nwumre bia 9:30 pm ye tena se na ye ne apomuden penifo edi enkomo Cindy ufori apia wo so hwe Cindy ye das papa so so agibre hwe ye bie na ye betwa so ovarian cyst ho enkomo do ye hwe complications ovarian system. Yes, complications a woman no usually no say a genabem you know. There are 2 types of complications in it deba. You will be back and say ovarian torsion. Ovarian torsion. You got ovarian torsion na ovaries no bu ani de litimi ye nso ni timi gina ho na ma nso no aye emu ayedu. Na ma ovaries no the position no a also ovaries no eda no na aye dey moving from that shifting from that position. Now shifting from that position, what that means is moja no cause kitimi supply eba ovaries in no intimi nya adequate blood in the ovaries no. So what I say, no itimi ma no one of the complications here itimi deba. Another complication itimi deba say itimi de bibi event say rupture.
medically na say yakase bibi a rupture na just apai itimi pai na say debeku aha eno no itimi ma obi ha onya internal bleeding bon say moja dey nyunu no internally so what you say eno no betimi akum kra nti obi bebusa say ovarian cyst itimi kum a ovarian cyst itimi kum in fact ovarian cyst no itimi ma empe bebre no obi wo ha ya na ye target tv ne nkon ba be ka say no ye beba ye kwa ba sesi a ye ba ye beto aso mo akwa ba Nkwa Hia na wo hwe Adom TV so ovarian cyst Dr. Cheya dear papa na de an many gene ho so de koye level no so ho ma mfato ho a wo ye familiar with think e pa na wo so wakeka bu no ate ase enye big brofo omo science brofo no bi ye da na se papa dog yen share complications ne de ya kan ho na obi nya ovarian cyst na say na mo diagnose no yes kwan ya bit ma diagnosing say obu tu ana mo ko ayarsabia you will be able to say ultrascan and say okwa doctor no ebetimi twa sas scan no na mpem bibire no ano so no ultrascan na we no hu say you ovarian cyst no most doctors will want to find out what is causing the problem until be okwa bit my blood test so e dey account ami ahwe say vanse bia wa check ya me hu say ovarian cyst no ngono ba be say hu no say infectious bia bacteria na de baye bacteria no what type of bacteria na de baye chlamydia na de baye na igono na de baye nti we can go a step further to find out say at the crop adie protein pa be na this adie na baye but and generally no obi a or sign in e bia and the first thing I was all yen say also to meet one among choir sabia na twa scan na ye hu no ade choir de baye okay ba nkomo ye di nyina ye pese hu say obi wo ovarian cyst ebetimi akọ ama onu so etimi anyi sen ya wo afa no afa ne ba yeah etimi kokra kra in fact ni treatment enya ade ya wo ni ntema ni treatment enya ade den in fact se wo ko ayara sabia papa bia maximum by bia be 3 months no or say etimi tu ase ama ni flow unless say die kodrum pempenso a na ye haya anan say no de obehia specialist no say e kokoye the type no a make say pathological type of ovarian cyst ya malignancy no a ana malignant type of tumor no a eno de empem bibire this operation de ebam ena me see etimi ma oba bi ho na furu etimi ye so oba wonyem be 9 months obu ha was menyem bi a be 3 years ana say 2 years yes obi anyem 1 year yes obu ha was menyem manyem be 3 years manyem be 4 years 4 years de ene na ba ma tusele empem bibire no a no onya mfa Nkwa sabia nti obekọ no empem bibire no aba 90% no ya na ovarian cyst ni bia no de ko do that level no so oba the fuel kaka so oba onye be 9 months na ya na empem bibire ya na taye the cancerous type of ovarian cyst no ene de gise yebetimi aboa wo no gise ayi operation ene no ntimi mfa medication ntimi nye de enso ano e ma ne yi na mmom no ye oda functional type follicular type dermoid corpus luteum ne sa no mani nyina ne de polycystic bilateral ne sa no mani nyina ne de itimi de enro etimi de ma na a resolve a dissolve no dog enkofo bisa wo Facebook efiatama clone na obi bisa so person who difference between ovarian cyst and PID pelvic inflammatory pelvic inflammatory disease ne de eno no empem bibire no ano moawa eno ye moawa ene de sade ne ba ena me kan say moawa no etimi ebetima ye infectious ana say ebetima bacteria type ene de ba ebetima infectious sexually transmitted ebiso nya sexually transmitted so what you say eno no ne yi ena sa PID no ebetima bo awodiem ebetima mo awodie na tochema ebetimi kwa ma oba obu ane fallopian tubes no kra no ho ayede aba problem no wan hwe ya obu ha otimi kokonyem na oseke etimi descend ba bibia efe ne se eba na wodie mu kwa intimi nye de manema obu okatimi na wodie mu kwa etimi sisi so eno no ye saade ne wo ho no ba yekase ovarian cyst ne dia eno de ye nsuo ayede anase semi liquid ba begina oba enkosua eho
no one of the causes no could be a very say PID and this idea. Okay, dog questions no do so pant we dey say me twa so afache me na yenu aba Doris so so ovarian cyst no e betimi asi wo menstruation ho kwan ana say obi o use oral contraceptives no obetimi through that obetimi anya ovarian cyst na Pemebre no ano ene de enye scientifically proven ene de mintimi enko saade no na momo no se oka se ebetimi ama menses no ho atochema ne de yes it is say dem kan say oba obenya ovarian cyst na ma hormones no imbalance ene be ka se bibi onye bi e say hormonal imbalances enti no tama wo be expect menses ne mba o menses ne ba betum wa ya se be wewo emoja ne ba eni nyefe obu ha emoja no tama pe irregularly tama be pe ene eba beba so a tama beba ne betwa obitimi nya menses bi abe twice in a month obitimi ne de etimi stretch obi so de no so eba emoja ne be bebre na se hormones no ansa no imbalance Hamdia Abdallah so die no say can unhealthy lifestyle of a lady betimi leading to ovarian cyst na and the second question you say at what age now also be a year pelvic scan to prevent such condition. Yeah, measures here from the at what age, you know. And only the time about what I say will boom, sir. No, dear, is a master said also to me a yes, scans, no. Now, who said the echo. Name on what unhealthy lifestyle, no. Yes, unhealthy lifestyle, no. Is in general, I don't know what bonnet of our my, no. Say be woo smoky, or nom, and now say the woodium pocrano, and yet because we are not a case a yet. Hereditary no obu a wa inherit but now I'm saying healthy lifestyle to say all exercise odi more fruit and vegetables and on ba no it mean limit the occurrences of BB and say ovarian cyst no until on healthy lifestyle the causes of all your bia including ovarian cyst yo Facebook when you na segbenu Felicia say any home remedies for ovarian cyst and can it prevent pregnancy? Because home remedies na doctor ni bia echiri saade no. We say eno na akoye self medication. Na self medication so ena ekum nipa bibiri. If you say ade na eye wo no unnim ade cropoten a eye wo. So hu. Enya say wo ti say ye kan ovarian cyst say your miscarriage pass wo ho bi betmanya miscarriage wo. But me kan me come sign we say oba bi wo a ne menses no wonyenye miscarriage na wonya so ati ase enti wan hia na wo wadwa akoye ne se eye sanete enti no de wo se bibie tochema ewo o mensisi mu ana se bibi entochema o mensisi mu kra no a ideally no also otimi itu e itu anamo eko eme ye hunu ade property de saade na ye de ebaaye so hu na yetimi ma hu medication ma netimi free ho self medication e ya de a enya advisable enya papa yo na Grace Kujo Nsuni se opeso hu so obi wo ovarian cyst etime ma no sisi yade pa severe waist pains etime de saade na so papa ma wa ya se nyina no de eye wo ya ni nyina etime de saade na ba okay minim se we yi anu dada na de say ovarian cyst etime seize menstruation etime seize menses yes if you say I don't know ma hormones no imbalance na hormones no imbalance so a etime kofa bibia ye fe ne say amenorrhea e ba be hwe independence na say menses no etime dey etimi etiko bi abe 3-6 months na menses no emai no ni amenorrhea no okay na Lydia say on mostly ya otanya severe waist pains na menstruation no acha 3 days pe na esi ishi the home kase ne say sa nipa no mintimi ntana hanka say o menses ye 3 days ya eye normal na se nye normal obi ha o sha ase nyina na ne de 3 days nti wo de 3 days ya eno no is okay na bia first no bia wo sha ase na wonya ne be 7 days na afi so atia bedu be 3 days na 3 days no kra wo hu se emmayie na emma timely dia na ebehinya se obetu anamo acquire sabia ntem ama ye hunu ade property emma saade no eye de emma ye phone lines no so ho na Facebook for no yaje me yi ni nyina afa but me sure say bia won so a wo hwe wo question ba kumienu bi ye be pon adog de number no beto ho ne bia obisa no question but ye be phone lines no 0302 211 701 and 702 703 and 704 na ye mfa be 4 calls bi na
Yene dog ento so but before ebenya no John Kenneth ni o say abortion so ebet me cause ovarian cyst. Abortion enye one of the causes here it may dey ovarian cyst there unless say be nipa no na akoye crude way aye unsafe abortion so e be awde nduro bi na hyehyɛ wase ne ho nkɔ ne ba de of course eno no betimi de saade FNZ PID no e ba bit ma be hwe wa in the long run e betimi de saade no aba. Okay, but Priscilla bisa say obi ovarian cyst obetimi anyam. Obi ovarian cyst ya na se wo emfiri ho de a empa bebre nyinsa ne ba kora no etimi sɛ no. Oh. Yes, obi wa nyinsa ne kora etimi fa mu ba wa anye lucky ya etimi sɛ no. Nti ka wonya ovarian cyst ya anka the advice advice say di pano be de obetimi make sure say saade no efiri ho kora. Obe advice say ni pana ebet mama saade na efiri okra enya saa etimi de ntabantawa bibiri etimi eba behwe Priscilla ohine wa say ono no ye diagnose no say owo ovarian cyst na ye man zenat na ono ma na ese say de onyem bisa o filiti say de ese onyem eno saa no also otimi tu anamo eko ayarsabia ho no. Okay, dog yemfa ye first caller wa Hormonal so Richard enyumre ye mo adodo ba Nkwa Hia so. Yeah, no. You papa yentie away. Me pato many oba bi na wo ho no mo na for about 5 months ni onya ne menses da anti me bi say ovarian cyst ni bi na ama akose saa na say but first no onya be for about 5 months ni ge onya ikora wa hospital onyem wa tuta scan ni ade do be. Okay. You dog be ya no e de amount yemfa ye next caller wa Hormonal so sister coach ye mo ajodo ba Nkwa Hia so me ba cho me sun person bisa doctor question yentio be 3 months so me nya me menses be 3 months ni ohun ba cho ai mate dog be ya no de amount why ba cho okay that's papa mama nhwemfa me next caller so na yentoa so do ye mo ajodo ba Nkwa Hia so Eric. Yo. But person bisa doctor say hello. Oh, Eric yentie one pacho mentie dumo radio no TV no. Aha. Eric nye ready munyi ni free so ne emfa ofoforo. Na wo ba no wo low TV na ma ye kakra na ye di nkomo wo phone no so nti sa ya na feedback na say nkomo ne mu twen dodo. Ye mo adodo wo ba Nkwa Hia so. Obi ani so do mpacho yes first caller no say oba won no 5 months ni onya ne menses na ovarian cyst na in fact said ye entine ya na ka say self medication ni very good no onya say what say ya kan nti no ye na ma bebire ho abetima ma oba menses na betimi ate akọ fibroid kra timi dey say obi ho timi nya fibroid na de ni moja ene de ni timi ba hyew obi wa na de so kra timi tekọ so hu hormones no so obi betima nya hormonal imbalance so na nye ovarian cyst so na this ade na ba enti the most important thing is obetimi atu anamon ne oba no acquire sabia na yetima ye de ye twa scan ya medical checks ni ehu adekrop obi kra ya anemic ya oba bi ho ya anemic anase ne moja so ate moja so te a eno so kra timi ma ukonya bibi efensa amenowia so woni moja ni bia oba no wetima enye no so kra so timi kofa de o na obi so kan em say the second caller no so 3 months ono was 3 months the same answer no a the ohia no say obetu anamon na acquire sabia ami aye lab and scan ehu ade property a emma menses no enye de emba na ama nsafo ama mensuni o say opeso ohunu functional ovarian cyst no baby efriba the functions of ovarian cyst opeso ohunu we don't say functional baby a free bow functional okay opeso ohunu the functional type of ovarian cyst okay one for type na that's right functional type of ovarian cyst na de eno no ye say oba me say unya nu menopause empa mebere no ano so oba nya nu menopause stage a ontimi konya bibi efen say hardly pass obetimi nya bibi efen say pathological type of ovarian cyst okay what you say and start mo ba no tunkusua no a owo ni productive years na de ene ne ya ne mpa mebere no ano omotimi konya bibi efen say
functional type of ovarian system. Okay. Yeah, for calls no NC Faster than ma thanks to you computer clinics and so and another mosquito ko one nebo ye chidom ye dem Nkwa Hia abro ye kwaba ye ba Dr. Duboatin eti edwam na fe ya hwe ya gene number na wo went me amfre no so afre na chi na woni no akasa ye ba sisia ye wa kwaba Adom TV and I was na mra no bo wani ni na asi enkomo no ye de no na mra na so but enunti na Dr. Duboatin de we are not the number to us that number we she bom kra ba kai number ti no ma frɛ no na mo questions ni nyina mabusa no bebre bye bye ntimi anya no dog emre na so wasa me twa to na fe fa number no mo na fa phone so to silent nyambo na opia no apeke won meda sepa na de make kire Adom TV ahwefo nyina ne se nyakopon da roma say endpoint homeopathic clinic your 10th anniversary. This year. That's right. This is how far God has brought us. And in ye dia ye no say Ghana for NITME aye aboye ni almost so imu and ye do this pempen so ye drew. And ye say Emma and I'm saying no Emma oba bia wo hwe bia e wo ye branch bia say ye Kumase Kronoma boy here spent a shell signboard tema anase takrade anaje queen of peace anase techiman hensa takrade wo de meko ho ye de meko awu famenya hwe so eja me ne wa takrade hensa takrade queen of peace police station echi anase techiman hensa opposite Josbro filling station oba ho a oba bia no yese branch bia ye ma enipa 500 e ma 500 ya ya ta betimi ababaye sa screening no e na mema so ye no so wo ye bema so a prostate se obu ase bema mu ye mu hyehyeme mu twetwe mu nsuo firi mu ba no ba e no so wo betimi abaye sa ye numbers no e 0244 86 70 68 0244 86 70 68 offer number we are on sabeka yen and na bibia wonti ase bia so offer beje wo so 0244 86 70 68 yada Dr. Duboatin ase papa 10 years enye bete nti wo mo hwemu free but conditions so said we can terms and conditions apply so yada doctor ase papa say nyumre so wonya adaje abekire yade sa me dia fia manko atamaklum Saro pare yada ase Priscilla na man so yada ase papa jatanie frempo nie new kwenie osofu Israel na fe asempa Frank yada na ase papa na fe Eric so ye sound no Esther Ann so ye makeup ne camera ne mia menua bema owura ofori amanfo kwako obi mfuri edino craft mani so ono so aba ha obesra yenti edo bi bia sesa mo hwe da se ne Nkwa ne ahoden e wo ho a ebehia Mama Papa, Meja, a sem de Jas, Ghana, Tim, to be an I want to send you here. I said, if I a shank. And so a banasa, not banasa, let's say, and I yet any I would say, young more. Said that we had done money for years. So, my enemy, what? There are some banner, your Paladia, Friday, and then come up. See, a Paladia, but they bed, I made actually our Nanka, so you need to bed, you can't be the moment collapse some day another age of 4, 5, 6, 7, 8 years, not as a way I'm to that you baba the amwa that you wouldn't save your bareness Mr. Prince again and I saw for you obey let me amwa magana and me upon the senti and as about now obey a so